Kaupusanku. Nakapiruba om nakapintutun kita di iso hari bulan ko iso. Dua na hapod om dua na hapod. Id iso o karamayan. Otto mo do purimananku. Purimananku dat iya nga apusaw tamadohan antakan ide. Nakatilambus piyang balutan to miyang paidat haralandi o gumo kabaling kahangan. Nga nawayaan to miyang pay kagarason na ginawa. Kointalang no di corona. Iminong igit dot kapitong kiadan kumadati. Hali piat osadu kodo hilo nga boros katulunom osadu imato nga osama ko iginawa nga kano di Felix Agus osadu imato osadu iginawa. Kaupusanku sundong demi agalid di nga sapon ko tumagwang iti corona dat miyampay dia. Iti na kumayan da piupusan o upus ako dia kaupusan ko. Kaupusan ko aruhayan na din o pupusan na taon. Nga agumo na di opurimanan ko dat sumusuway ko na di doho. Ako na di opusaw kumadoho miyagal di antakan dit kinopintutunan kita. Haro na di suway kaupusan mo. Kaupusan ko, orwal tamod ginawa ko, sayra da monomboros, kod di kaupusan no dawago, kumadoho. Apurimanan ko pusaw, kay mayaan no, kumadisya. Boros no, iyoho, pinapoylih da kaudipanan, di amu osanong. Mantadid di tumangkiat ka di kumadoho. Miyampay dat agat orwal ginawa ko. Palagasan ko dat iyoho lumang katumangkiat dia. Miyagali di boros datulun. Opus ko na po palagasa isya dat tumangkiat. Kapuriman ka nangko diti kasinwalan ko. Apurimanan nunang ko ti ginawa ko. Dat naganitan. Kaupusan ko igitan ko ti kasindualan. Miyampay dila sakit corona damamanaw. Atagak tay ka apatayo ko nga amu kana di apusaw doha. Aylan ko dot kawakasan ko nga tumalop. Nga iso pupasan ko kalimpupusan ko madya. Isay na ako miyampay dia ikang garitan sa ninaro piupusan to. Isay na ako mamihid din na ramauno ang takad iswang na kay hadan. Isay monisiwa dia. Isay miyampay dia antakan ay sa tambalot no. Isay nagi miyampay dia iswang nakataadan. Kaupusan ko ingka na matutindalanan iti pamagunan. Haro pintutunan nga haro nagipitang kiadan. Haro kataadan nga haro nagi kasindualan. Haro romo nga haro tirak. Haro loson, haro sinum. Haro mamanaw, haro manangkus. Miyagal nagiti pamagunan. Haro tatuong nga haro anaaw. Kaupusan ko orwal no da ginawa ko tumangkiad dia. Lang ko awagat miyagal di haro sangkarong kantalan do poing kogos igakod ko nga manu ko amo mamanaw ko tumangkiad dia. Mamanaw ko amo ko nagumuli. Pologosan ko ti piupusan to isa kahanaman di alumis hali piat iswang kasinwalan. Hino ko po Gompio na kaupusan do wago. Kada siya may sindualay miyagal doho. Mamanaw ko miyampay ko sindualan. Hina ko po kaupusan ko.
imonopot mantadoho yoho itaun dua nahopod rumikot itaun dua nahopodom miso isian na kaupusan mo dawago. Jadi maboros ako senang tahun 2021 isian na kaupusan di rumikat kagom yoho na pa nga ikaupusan di 2020 tumangkiad di siyo okay di gumuli inapay sisindiran ni nga sisindiran montok dat tahun dua nahopadam isok di tarikot. Jadi mantadat sisindiran dilam mongon si kawako tu iati na pa nga nakatalib di tahun 2020 halipiat o gumo kabaling kahangan nga nawahay andati miyang payda kagirotan da ginawa.